Stara radnička kolonija sagrađena je 1928. godine kao vid zbrinjavanja radnika Artiljerijsko-tehničkog zavoda iz Kragujevca. Nemci, na ime ratne odštete posle Prvog svjetskog rata, dovoze 78 drvenih baraka i uz zidane prizemne kuće, sokolanu, školu, obdanište i hipodrom nastaje svojevrstan mali radnički grad. Moderni Kragujevac se širio drugim pravcima. Kolonija godinama nepromenjena. Vreme kao da je stalo. Barake u kojima se živelo do skora, sokolana, obdanište, kolonska kapija. Novim urbanističkim planom ovo naselje dobija novi lik i šansu da biblioteka dobije svoj novi prostor. Ogranak u koloniji otvoren je pre 40 godina, 1970. u omanjoj sobi sokolane, a 1990. godine preseljen je u 15 kvadrata druge barake. Godinama ograničen neadekvatnim prostorom, ovaj ogranak je jedva zadovoljavao osnovnu delatnost i razloge zbog kojih je otvoren. Nedovoljno knjiga, bez prostora za čitaonicu i kompjutere. Godinama se takođe bezuspešno tragalo za novim prostorom. Od ideje da se u kompleksu novih zgrada iznađe novi prostor za biblioteku do realizacije prošlo je godinu dana. Skupština grada Kragujevca daje biblioteci na korišćenje u prizemlju stambene zgrade u centru budućeg modernog naselja, lokal od 160 kvadrata i opredeljuje značajna sredstva za opremanje. Uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, ogranak je u potpunosti sređen i otvoren za Dan grada 6. maja 2008. godine. Bibliotečki ogranak u koloniji je sada prava moderna biblioteka. Čitaonički prostor za dnevnu i nedeljnu štampu, zbirka enciklopedija, rečnika, priručnika. Korisnički internet, kutak za decu. Tu je i prostor za različite manifestacije, izložbe, književne večeri, promocije, na kojima uvek zavidan broj posetilaca koji do sada nisu u ovom naselju imali nikakve kulturne sadržaje. Prostor funkcionalan i estetski sveden. Stalna postavka fotografija Ivana Arsenijevića, Kolonija nekad, je svojevrsno dokumentarno umetničko svedočenje o naselju koga uskoro neće biti. Tu su i radovi studenata Dar Filuma iz Kragujevca, tematski vezani za pismo i knjigu, a cveće na najlepši način oplemenjuje ovaj prostor. Tu su i venacijaneri, klima uređaji, protivprovalni alarm, sve urađeno u cilju optimalnog rada i zaštite objekta.
Magacinski prostor za knjige je odvojen, a tu su i nove police za knjige na kojima se nalazi fond od preko 10.000 publikacija. Biblioteka je otvorena preko celog dana. Ogranak u koloniji je primer nove, standardno ustrojene i estetski izuzetne biblioteke.